Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chingalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Ka MLA jong East Long ka Dr. Ampareen Lingdo kalapan pau ka jing Bitar halo ka khubor ka balami baga dorbas nong Laitumkhrah kala dawa ban Pynkynriah ka Punjabi ki basyang basa ha ka tegas nong habai kren bigilat pathai khubor ka kong Ampareen kalong bakam don jik TVA halor ka ni ka Jingdawa jong ka snong bat kalong lada ki kwa banyak kren ki de ban khat ha ka mi jing kren om ban chipun ki wen ha kilat pathai khubor kalong baga ni ka jing le ban kren shakilat pathai khubor kalong kumba shupen shong shet iki brio klem nong rim bat kala ban khata ban ban ya shong suk shong san Hakabay day baka jakapat, kalaong baka jaka ka bagi siyong kisa ki Punjabi, kaday ka jaka jong municipal, bat ka siyong haka municipal, kabaday ka try. Nakata ka dorbar, namar ngampat juyo, ya kanu ka jingtho, nakadorbar siyong pulun, kabatumay, kabadang syudem, yo election. Kitang syudem ka election, nakadugnay, tinga ngampat yo, siti laki. Nga hay ni import, nga syuong kundi, namar ngimkwa ban, penkiwin. Haba pipen kewin, pidi ben pen kewin halor kanong rim ka basket. Di haba pisu khot ka media. PI in statement hakmat ka media. Pimpen poi pat igit ki kot isla sa kajaka ka ban pensyong nong rim ya kata kajingkran ka jongpi. Tikan yang aban syuri act mo, ngimday ban syuri act mo. Ngimday ban ong rupa ka snong kap TVA. Ngimong ta. Ini ban sungtu bahaya kan kejing keren kejong amenta. Aba pidon kanu kejing yui, aba pidon kanu kejing yo snow. Ben sakhi ya kata kejing yui kejing yo snow jopi da ka kot kasla ka badon nong rim. Hang the hapo Laitumkhrah lilei. Kam don kanu ka kontroversi lan le kejing pen sungtu pakla halor kejing dain kinong shong snong jong kanu ka kenuon net try hang the ka David kadai ka kitrai jong ketika koloni David ka municipal bond tika kitrai ha ka peningkong kidi banyo ya kecing pentip kador baru haba ka pentip kadai bandung syukran tang lembah kilat hai kubor kadai bandapa de kiti kani ka dorbar lelei kadai ka badang sudep jit dang mendekat no badai mentang ngam tip ya ka ga baki kwa bani keren benda pikwa bani keren ngidi bani shong across the table dada pikwa ban syukun kiwin tapi syukot nang ilat pathai kubor syukran telakut ngada kentu igi nong shong snong mangimdei bani klut klumar mangiyo iba ngidon kam ya ka shong suk shong sngan kila yo igi jingja hakawai pat ka koloni ya kijo kijat bantri ma kam dei ka basuk kam dei ka ba la man shuya ong to ya le no ta to ngin ya le no ta ngam kwa ban kren klem da su thu ya ka e ka bakimut bat ngahi ya kum kata kalat patai ku bor le ngam dei bangan snap ru amar nga kwa ban ui da ka jing tho yo le si kim don kam ya ka mele ngam dem amar khilaya lat le si ya ka mele amar ka mele ka pat yo jing tip e ru alor ka ni ka jing sko ku chumki Let's see la daki khot no yang has go jing lang juki ban ya shai bangin ya sungtho ya kai ya keren tingila ban ya keren tamba kumakalong mentate imat shulek bet shakalat pathai kubor ya keren be ya kata kam yang age meli ti imat iklempat ya khot yo kit sa khot hadian na kadung no meeting ngam te tingam kwa ban keren kruit na kaliang ka jong ngaru ngate nga syukur pat ginong sok snong na ya kruit nimdei ban shia mudur bakat ka ong menure manu ka dei ka shisha kitra yang the dei municipal board Tila daki kwa ban keren syaya ka try tika municipal board ka di ban ai ka jubab tambakan ai jubab kumno kamla ban nei ka media ti lesse kan bhala da pito da shiti shaki point by point ma bagi rukin yo ai ka point by point respond ribbon ong ma shuto jabo shata shawa dengan ngamtip ki yeng briu ki pentut jabo itu shawa kilipe ka wa tang sniang jungi
Kayang jung no bakalan bentuk jabok sport tu bawa. Kena tang ya no. Ya ba pikiran keren kelum lang ya barok kan. Wat ong betang kowe ke kenhun ke lek kata. Nomor lek si yo barok mengingim laklat ya kata. Tinggi hap ni pet ha nomor ngim kwa pen kiwin klem nong rim. Keren bat ke Emilia la jong shwa. Hot iki municipal board ki badi ki try. Ang tele don try sudah ki bai. Sia keren ke jinga ni kau. Ngi burom ya gador ba. Ngaling burom. Burom palat ya gador ba. Bat ada icemen jong gador ba ikot yang ah. Badi keren ni kam ngan le. Ndri ku mui orang ba snong pinchu keren tau icemen ngam tip ngom ko icemen. Kam lele ngin siapa tho da siti ke bobia. Naya pen kiwin kelumar ki beliau. Namar yo wan kinong pahara yo ki check pat yo wat tang sniang na do bit house sha do sha batut ke bakado yo baro pi sha fanilo. Hi sai pira ya lam ya gani kecing ya keren. Nuru ya no ya nuru. Ngam dei try ngai ke tu caka. Em nong smau ya ham na em gani kecing ni dawa. Ni ya ham dengan ya ham halor kanu nong ru. Kumno pinra ya no shono ba kidi ketu di caka jong kar municipal te. Ai bu try umrai ken. Dei try mangasi tu caka. Banganda dei try yang mangat ngala. Keren ke. Ngam dei te try yang. Rekumbang ni UI ni laju kontin nakapor syakapor. Nila le ka survey nakapor syakapor. Nila ai jing pentip yaki nakapor syakapor. Kaum kalan habangi ai syakatu ka koloni ni ai katkum ka kendon ba ai lang ya baro. Katu ka koloni ka dei jo ka municipal board. Ara ka municipal board ka pentut ya ka jabo syakawa tang sniang ka municipal board hi ka dei ban pet ba ya ka tanung jan. Apa pi check iki wei pet ya ka koloni la jongru pakanum pentut kumtang. Bat pet lang iki wei de ki ba ya pentut na do pasdam kawa sudo pandakut kawa. Madang hakini gisning yo ina kawai na ki dong marjan jong ka ka koloni kisnayeng ki priu ukhendau ba kisnayeng ki pentut pet saka wa ndon rang ba dong tu ban keren ban kanai kata. Kaya ka ba ma ka ni tangah ikum ka men e ka bukit kli ka imlang ka salah ngam kwa pi ban syukran lemmer kum to namar wa ngam tip pi ki mut no ngate la dang keren ngam kwa keren la kendong rum kendon pa kendon kendong rim ka badai ban biang ka badai ban bet ki pentut ayu syawa ni hap ya kli ke tip ka e ki pentut balai ke municipal ka kali municipal kam juliship jabo se na tu ko ni baki ap red sebuah berat lang ki wei de ne berat tang kita ne te haba fikran ya ki ai ki don ki traye keren syoba ki traye ngam ya sya ya no ruang ne ngan syok pedeng namar nga ngakwa bentip ki ya keren sepang ka ai ngam pat don jiktip ngam pat yo shiti yang aklam kot meeting ngam tip yo ki ya lat ka mali kam tip yo ki don kam mali ngim tip kam election tagalakot ka politics tela di benkut no ni tip ha kumno kaya ka politics menakan di election baladem ni tip ha mano bobot ya no mano bepersan ya no tenna ya keren syu kita kikam ngalade ke mali bla sajit di nong song song de haba pidan kanu kanu bajing yui to ya keren lem yang ada shwa ba pin shulet sekalat patai ku buat la kumba pidei ka wai ka authority ka bala pan pai pass lot iki ke bro nomor kani kalau very sensitive mo what pen shong shit iki brio klem nong rem nomor la darja kanu ka jingja pi haba kle papi uba pen kiwin bon ki jingja ki bala dep jah to ribat ki dorbar ki bala let gilala pengintem lala penwalam ke jing pensuk tholang bila yo gitu kijing cah gini ki snem di baladep ngin kwa ya kata bakan jabiang ngam ya sha ini no ada don kanu kanu bade bade kana supaya wan kum ki breu ki batep ya kalenti banyan ya kalenti ka banya dalang nomor kedor baru kedon hong banyada ya kesuk ke shong suk shong sngan kadong snong jadi bante kamlang mapi kum kinong yalam tong gin yalam lang menpet baladadon kanu kecing wa ngin ya keren lang apa pi konten lan pi keren ya ka wei ka compound ka bayar sai kita ki jabo shabat bet lemi ki wei ki compound ki badan sheneng shalu
Ya kapama kani. Treading a very dangerous line walk pareng de kani. Por sekapor. Keli kata kasnong hato. Idon ne em kata kaserve. Kabala jule na kapor sekapor. Manpet makanum don kajing syong klumar hakatukan koloni. Kabaning kong aba PUE badon balik klumar hakano kano kajang kasyong jakasa. Mano ba UI kata kilit swasi kita kinong so kita kitrai ke. Leche kitrai pan kot pan slan kitrai keli ki ke ay wala. Ti aba PUE kadon kajing bakla leche kacaka kaban address ke kata ke. Pilit day si media ta kadai ta kun sepatai kubar. Pen pariang pen sapriak. Ngimwa jing klumar Laitumkhrah. Please. Ngimwa menpek Laitumkhrah kadai ke snong song snai. Rila dadon melebe anya kanu nginya telilang menpek menginum syak. Pidai mano ru ngim dai ban syak. Man kren siliang pada kamuha. Siliang mamla man kren dai tekala bakla lupa kajing kren. Let me not comment because it will be inappropriate for me to comment. I wouldn't like to add fuel to fire. In my evaluation at this point of time, the municipal board has the colony of the sweepers under control. If the Darbar has publicly announced that there are some threats or perceived threats in that locality, then please let them approach the line department. It is not correct to add fuel to fire because practically speaking, that colony has been contained. It is under control of the municipal board. There is no dispute of land. There is no issue of illegal settlement. It is the property of the municipal board. From time to time, there have been checks made. There are already, proper studies being conducted from time to time. So if the Darbar does have anything to say, it would have been in the fitness of things to actually approach the line department and then say what you have to say if you feel that there is any spilling over of any, injustice done there. Don't want to get into or fuel an unnecessary controversy on this matter. I, for one, being an MLA, know that we have to control, we have to ensure that there is no similar like situation of any other colony that you are anyways now discussing in the larger platform. I believe that this is what my stand is. And if there is anything else that needs to be said by the Darbar, then let them bring it forward through the correct platform. We don't react to media reports. We react to proper consultation. Please consult on this matter. Please let's meet across a table if you have something important to say. If it's not important and it is founded in just mere observation, we should refrain at this point of time. We don't want to see another controversy breaking out of a perception that is incorrect. So we are on the job and I will await for the Darbar to write to us formally. I cannot react to some statement made in the press without actually seeing the justified reasons for that statement being made. If you say something is happening, give me evidence of what is happening. Let's compile all of that evidence. Let's see. Because to my knowledge, the municipal is the sole owner of that colony. So there's no other controversy. Yeah.